Charge Council Building, please reply. I play member Napo constituency, Ibarora, you can jingkylli, Yakabaka Jubab, Adona Kami, Yakabala Ong will the executive member in charge be pleased to state the total amount allocated for construction of council asset from various central funds released by the Government of India to Khasiul's Autonomous District Council for the year 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-2020. Kejubah pelong ia kepada dalam tu 2016-17 ke Council Asset kepala alat pelong arpunyo klur, Liang Pyrshah Liang Pyrshah hajar nyuspa iway. Arjar katnyo katra pelong arpunyo klur, arpunyo lah. Arjar katra kat kendai pelong katlai klur, bat arjar kat kendai, arjar arpo pelong kat arklur sapwe lah. Mr. Deputy Chairman, sir, kamut total kelapoi kemba prapu kro, apa sausnya. Average kamut kawan kemba arpo kro. De ngko bentuk kumki kau ki aset siu kini kibala pentrekam lapanakam nak bisa pentrek kini di council assets. Mr. Deputy Chairman, sir, ki aset kibala alat hak arjar Khamrio kidan kumba Life South League project ki kuat bagan pulilat bara ke member badan beram MK kini ki assets kita tang jong ke council ne jong ki shnong ki thau jong ki ba mentoi ki paiga na chubu na kumta ka ki council asset ki ba lalap ho arjar Khamrio kila krelang ni kidan ki ba day nam ta council kidan ki ba ai syapat baru jingdam kidan ki ba ki jingdam je ki hima ba ki shnong ru ki ba lalap ho arjar Khamrio Kukai kita kibala alot syaki hima bat kishnong ki asset. Deputy Chairman sir, ki katkum kini report pada nani ki alot syaki hima ni kini construction how arja Khamrio kini ki construction of courtroom for hima langren, kedan construction of courtroom for hima bawal, kedan ke construction of courtroom for hima ramrai, nata kidan sekini ki how arja Khamrio. Kini ki construction of motorable road kidan hi ki bala ai hang tu por nani na paham kensho tu paham khusi but improvement of blacktopping of road umsau lom village but kiwe Sir, balai ngon rak kini namar ba ngilaju keren ba kawei ke ba hidon kam ha sunong kendong kiri ki school building ba pilatut ki school building jongi hidon ki school ki bompadio jongi rap na ke sorka tingela keren bon sen ni po house ba hot na ki daw ki bomna ban kiar ja kicing penia ki school masim na ke sorka dan re kidang don pat ki school ki bala penia da ki balang boker la penia de ki shnong la penia de ki organization boker what ki private party ru the bon sen bekiwan seni ban panjing erap ka infrastructure banampan bah ki school building ki benches ki desks tengong Mr. Chairman sir lada lapan pelut hapo sausne hapo kror tam balingin yo perkhat ban yarap no ki school berkhat namar Mr. Chairman sir piru senia ka constituency no kendong pisong thu ha bobon ki khna jungi kimla ban net school tham jangai nomor kiduk de teng ki school pot posnong tang ki school building ru kibya te kane ka penlong ki khna ye ki kimi ki pa bateng ban phap pe school no tengah shubo angne ya ka isi balada pi no tang 10% na ka ba fil alot kini ki sausnem na thrai kata khna jungi kila yo ban puli ki school bobya
Tengah so ini di Shibanta kum council lu ide macam kia, hang idon kam ki courtroom, idon kam ki ke, idon kam ki motorable road, dan ring so ngap na IM menong tang kawei ke school building ru ngap kami so. Kami so tang kawei ke school building menong belayo ajingerap na kini. Tengah so tongin hap ya prioritize masa deputy chairman sir namar ngirip sen yakin ngi mikmat iki konstitusi nanong kandong kabang na pehi ka wei ka bangila syara ba ka ai ka bangim kit khia gadai ya kalang puli dang ni tong syukur pat ya isi la dalong ba khandiat ban ai no nam ta infrastructure ki school building kemun ngi no senyang khandiat ban kente puli dang li apa ka brief new trap jun katang syukur ke jingkar pat dai nang ta mr deputy chairman sa wonra ekne ka question ya kanika jing ajibut chung i karena kalian jungi min sepet panyakran bak isi ban ngempet la kalong flexible dan bangin le kita ambar kami pitip kidan ni skul ki baha apa jing penya jong sarkar ngepet apa konstitusi le jong ngai isen ai ban pet ki skul ki prepare ki ba dan kam ke jirap ndel la kelipat mar bak ha apa jong sarkar ta ora jing e te kata ngin sepet hakayu kan sab bu e kata apa ke isi respon ya ke isi ke bangisim tma mi warjar khat khandai nadu kata pinam isu bangi alat kelumar ki skim si bomdain rei ngapet nadu arja kamdu hadu khapra kidan ki skim ki ba kitu ki badan ki berim ki alat bisa kecaka bomdai ru ba batai mapi dan rei nakani ki isi utama jangi pindape arja khat prakat kandai kamdan su bangi alat kelumar hadu arfor ni alat kelumar ni susu ba ta council asat kedek kadai benta ka ba di banyi onong mangi dan kitu ki previous isi ki alat kumai gani baki ai wat ladan haus nam arjar khatnyu kapali ki ai gani improvement of minor repair wa kaji mau tha bahut ko dan haka arjar nei haka arjar khapra khat kandai arpo pa kamdan su kata hapan batai